Motsepe o tlhela a dile ditshepišo tša gagwe tša bonkgetheng maemong a bopresidente matšatši a 15 pele ga dikgetho tša CAF. Leano la gago la go nyaka go tsorama setilo se segolo go di feta ka moka kgweleng ya maoto ka kontinenteng le laetša le loile. Gareng ga bao ba beng ba le gona le kgono go barwa dipresidente tša difederation tša Zimbabwe, Mozambique, Eswatini, Angola, Benin le Nigeria. Motsepe wa mengwaga 52 ga a thekgwe fela ke SAFA le Congress of Southern African Football empa le go tšwa go batho bao ba nnago le maatla kgweleng ya maoto go ralala le kontinente. Modilasile wa TP Mazembe Moise Kadumbi le yena o be a le gona. Yena o bonala a ena le thekgo ya bodikela bja Afrika. Football is life. Football is beyond religion. Football is more than a game. And today, we have the game changer. Please, let's celebrate it. CAF ile gare lebellane le bothata bja matlotlo a wa fokolago go tšea karolo ga Motsepe kgobišanong ya lefase le katlego ya gagwe go bonala e le tšona di mo dirang mmamoratwa phenkgišanong ye. There are many companies all over the world who wants to give money to football, but they want to be comfortable that the money will not go into the pocket of the leadership of football, and that the money will indeed be used to develop, to grow, to contribute towards the improvement in the quality of football in Africa. Go tše dingwe tšeo Motsepe a di beileng pele ke go beeletšwa ga matlotlo le go matlafatšwa ga kgwele ya maoto ya basadi. Gape o boletše ka mošomo le seriti sa bomalokwane ga mmogo le gore VAR e swanetše go thoma go šomišwa ka ponyo ya leihlo.